Haka Jingiarap Second Climate Investment and Technology Impact Summit Kabalalong Meghalaya House New Delhi haka tarik no pra Menteri Rangba Konrad ke sangma haka jingkran ula batai syai kedar ki jinglong jingman jo kejela da kabaong ka Meghalaya kalong kejela kabalayo shibun ki jingkerku jong kamariang na ka jinglong kesuin beneng bapaka bandrat bandriang bat ban kyntiew ki karkhana ka jing saat jingkriat kalong ka babiang bha ka jingwan uslap kale eru ka yat kat kum ki samoy bat kejela ka don haka sup kasan ka balat na ka huri hura haka imlang salang ula ong kini ki jing ai jong kamariang kilong ki jing kerku ki bakrau ban penroi ya ka rap kariang ya ki kam jong kai perthei bat bante ya ki karkhana babun jan hakani ka jingiarap la soi bun tli ki so skular Memorandum of Understanding na kabenta ban kyntiew ya ki jakarap pakerpang hakamang pisa balakot syaka shispa arpusan klur tengka bante ya ka multi-purpose convention center ban penbha ya ka university campus bat ki jakayat kai bat ki we ki jingdon kam haka jingrut ka ba 6000 lais pak klur tengka ban shna bate ya ka Meghalaya cable car ropeway sans pak klur tengka ban pen kelas bo iki nyut kinyer shispa arpusan klur tengka ban wanra iki jing hikai artificial intelligence haka mang pisa ka bakot syaka 6000 sans pak klur tengka pat ban penhe iki den penmi boarding electric haka jinglut ka ba 6000 klur tengka haka ni kalumpung na lor Menteri Rangba ladon lang u Dr. Igor Panik Minister of Science and Innovation ke Sorkar Slovenia badu RM Mishra IAS belasong that kum ku Executive Chairman Meghalaya State Investment Promotion Board bat ki he Sorkar jong kari India. है ना, आप लोग का मदद करते रहे क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो पैसा चाहिए। आप प्रोडक्ट आपका अच्छा है बिकेगा तभी, अब उसको और बढ़ाने के लिए तो थोड़ा पैसा चाहिए। पैसा तो यही देंगे असली मालिक।